dore iki ngiki nicyo yakoresheje cyitwa all purpose antidote. Ni iki cy'aba Scarlet Guard. Bivuze ngo abantu bafite iranka rikomeye cyane wa Scarlet Guards nibo bafite ububasha bwo kubakoresha iki kinini cyangwa se antidote. Yandu arimo arabumviriza. Uyu ntago ari umuntu usanzwe wisha abantu banyu cyangwa se wisha abantu. Nimba umuntu uri hano wishe abasore bacu ari umuntu ni high ranking official muri Scarlet Guard, nugerayo azagutanga byanga byakunda yakumenya. Hakurya hakuno harimo n'abatanze amakuru ya gisirikare kugira ngo urugamba rutsindwe. Turyandu arimo arabumva. Jewe icyo nyeneye rero niba ibyo byarabaye nyeneye kongera kubashagaraza cyane, nkongera ka essence mu muriro nta kindi, kugira ngo isi yose imenye ibi ngibi. Nimba ushaka kugira ngo ureke kumfasha, menye yuko Yuda yagambaniye bene wabo ndetse n'umwana Lu Qingqian Somambike wande wa Zhao Jin n'umugabo wambaye maski baganira ngo witwa Mr. Yue ashobora kuba we ngo ari